Yaru Saigorli Lingapa Salam Medushitle Medical Department Shongaina as date 27th June Matora Damitranli Aruhonui Dairagaina COVID second wave of the Gradamidi Yaruina Katada Panini Kala Itumna Kisarani Kirashok Maidari Itumini Pukangpa question Gajunga Kaladamidi Hida Ishi Medical Department Yarui Pukangpa Kala Papmagdajri Itum discuss Sarum Naga question Sangrog Naga Katada Zatwashi Gaji Dairagaina Juvang Aruita the Gazibne Itumi Yarui Gazib Nunda Kledi Ishi Medical Shongaina Dr. Pamela Grace District Malaria Officer Ledre and Dr. Thode John Issue District Surveillance Officer Kala Immunization we Officer Dr. Pamzal Wikam and Yashong Hiri Dr. Temiao Issue Specialist Child Specialist Aru we Isolation Ward we in charge and COVID Care Center we in charge of the Uting La Itum Neda Natumangari Pamnaga COVID Gaza Damidi Mi Junga Jota Katira Zangaga later Kladamidi Itum with Sakran Kikragaji Arweda Shunga Itumna COVID appropriate behavior the mask Sangaga Bang Mazigraga sanitizer Singaga social distancing Saraga October Freda Itumna he Sadagli he Kran Kainang the Itum he Sabumre Kalam Dairakaina Gazati Itumna Yukuji Baba Itumidi later clay could lie but Dairakaina COVID vaccination Arwi Covishield Cap the clay vaccination hina Itumivang Kajangkat hinam Matai Twigi could lie hang Sadregi he Yarwinam Tami the Pap Tabai Vai Jui Wang Itumita the Gazibne Vaccine Cap Kai Hitrandi Itumivang Bangshap Kugli Vaccine Kabayaka na that with the Lakazar Sarira Nari Malakai Zadmang Samre na ICU hospital isolation Saraga Papam Regi negligible Chitata case Marashukrakjini Chitadreka Kiwine Itumna vaccine Mukuishi Are you WhatsApp Junga Zatakle WhatsApp Itumna vaccine we negative could be midakle upload Samidakle don't heat him the machine the Quaka Itumui Daikanger vaccination are we Itum total liner 1.5 lakh later clady is 10,000 11,000 man capture Itumui population he Junga Kapkaji Lefi the Himakabaka Itumui Gazati Nanaji rapid antigen test size harder Nakama infections are by Grand Hainang the mass test Sava Itum his happen Grand Hainang the quarantine Sabam isolate Itum COVID care libom Hida the Rava Frugi Junka Itumli question lay the Yarui Itum Narui Pok Naibaba vaccination hina Itumui strength Hitumina Pangshap Sare COVID ring Rurfai. Araitumna second wave Kupraga third wave Unadri Gaji apprehension Gujung Ledre third wave Kung have now being near no time now being the equally vulnerable Sare Atumla Manbai Gaji apprehension later Kangran or Hangamdin Gujunka Lere Jenny Itum Hidada second wave third wave fourth wave the Mangai Bumda no Krata immunized Saraga Gazati when and Kangashabam Yavu Saraga Itumui population Kujungan Kap Kaisanli Itum Gazati, Itumena control such a bregazi bang. Aji vaccine promote Sakfai, Itumina the Gazibne, Aretumna Matangaina. Discussion the Savase, Laga Yaru, Pap Magada, Natum Pap Magdaji, Itum issue a panelist being Matang Hangamanaga. Itum discussion is at Babai Vai. Atami opens Hamid. vaccine we viral test lấy là thiếu về gì gặp được thiếu cho nó không có số về là gặp được thiếu về gì chỉ là cái doctor is usually could distribute and prevention show program sang lại chúng ta có 아루 롱허 위 레슈로 이 티우마람 히나 이투미니 중가 시그고 다다 선방에 히나 클리어파이 사미오게 그제 WhatsApp 디 소셜 미디어 업로드 사리 유아밍나 정보범에 제는 레슈 히 아타마크리 KTR 스쿨리 vaccination 사카이미 아카네 date 8 May
May we tarik ji shadi a hi vaccinate mi jung vaccine sang room ngai ne witness ka jung le ya vaccine sai ji kala vaccine sai ra vaccine kap khai thi a June 6 riak thi ne after a gap of 28 days jiwing jai ji ana e vaccine kap ra iri half an hour itumna ji vaccine kap ko khai thi ka hai observation ka hai than ji ari iri ning khrak leawe iri jor leawe complain akhar malim 28 days ana thui khai thiri ka thijiri ang jai jiri ana hospital larga iri vaccine with related issue thada lere ji complain akhar documented masamne ji thada le kha vaccine na ka baina a hi thewe ji hi kibana ka hang hi ari highly questionable ka khaneri leisure thi khai with thiri awi akhara mashajina iu office laraga doctor hi ka bi hi isina manimne kibana ga bi be mthemne jaina iduma mring bharamne nuwa ming na singna ga bere idum hi as no wang na sakje jungle dre mai shi sambang ai ram ka idum isina ga bi nim khoda akhara na hang ji dongjiri akhara na hang shi de awa ka ga ari ga jung ga shi jin ga oktoi khrane awi atam lai da ga thine idu isi family iba khrak sa de accept sai ji an khang de ji dongjiri awi ka thiba leishu younger sister ba hina idi telephone sarai laga na hangai doctor no aming sing la gai tha da jung ga social media is at the kri asmering pharak thor na dum service ra sajir ba yang ka isi na ga bim nim ko ji a justify saru ifde ji tha le kha ka thiba hina 이 코비드에는 그 뒤에 뭐지르가 이tum 소셜 바히나 그다다 무둥당다 아리 코비드 위벌가 이시 메디컬 리가 다다 블레임 사오 이 퀘션 히 다들에 그 이tum 그다다 그자 디링 러루르 그다다 이tum 거먼트 프리 아이나 백신 그 가비네 이tum 스트렝 네다 이tum 리 백신이 프리 아이나 가비네 그거 사미더 클릭 동히 이tum나 네게티브 아이나 이위 모바일 그 싱위 그 템 한나가 아무지 업로드 그 사히나 그 흉 네다 이tum네 히 사투잉 로가에 가 이tum 히 그다다 이tum hi khyu ga dang saur itum wi society ga da covid when gan khui sam bang the it is very questionable the itum ajira chungda itum wi vaccination ga gabli me proof 100% gabra ga there ga ji ishi district le arwi mle ramne kha khururawe ka sang za nawe I ga da khre yang mjang thue kap khai thiri ga ji wi complain ga chung ga sam bang e 그 중까지 지다다 반법방에 그니가 동당 말아가. 더지 백신 위 리액션 액션 그대 그래 사리 백신 값 성위 레스폰스 그지 대지 아봉아 그래지 그럼 다 레스폰스 들 거이 바이. 더 이tum 아지라 숑다 백신 그가 보이나 히다다 그 틱삭 속지 이 디스트릭리 뭐쇼그럼 그 쇼그럼 쇼그르노 그라 팝먹 달래 사르라 이 값그 바이 뭐값그 바이지 이 위방 doctor na ga deu kha understand ga sami ro ji ma ka prong na kha kap ji session ji ri shi doctor a khab le chon da khre ne nu wi doubts ping ji clear sar ga na niang ra ga na convince sar ga kap ga khui ji hi itum hanga ye last ri vaccination ga ji he ba nu wi choice ne ki ba na kam nam phum sam ne jai na na I kap ngai ji kha na kap khui ji ne I shi na nam phoi na ga ba ri ga tuk na la ga kap a jira sung dam lem ne da vaccine kan na hi covishield gi ji hi ogthuina janna khaya effective sara khaya vaccine akhang sadre ya ji jene hi idum khamhayang sa se idum district leader vaccine ma ba doctor issue dia on supply chain maintain sara ga kap min de khlene the response hi dong na khui khwai kap khui khwai gi hi hang lu sit ai shi ukruli covid vaccination drive ara tang tang maning ga khuri ya war ga kap sai da hang gai ne khwang ji ga kai khana kap ngai sa ga karim lei thuda yang mara khara jang sara pae maninga khiangra athumna hada initiative malem da yang nim ga od ngarang zara ka kai khayang ida da idum nang han war ga mi kai khawa vaccine ga kabri khi ga problem am lei jidra ka thum ga da od thada ji lei ba mai da yang mushok khara da le yang hada thumre pai mai khai wang da thumai sapai ga dor se pe dang da khuiwa mi sai da ka sa ne yo jena tang tang ri nim ga khuri wa sa da isina hada initiative how bok ne ta isina achira ga jingjuroi ri tar ga kap ta ye jingjuroi MOS in than ga ya sorry jesami we MOS in than ga jingjuroi tar ga sister bing doctor bing sang sar ga ta kap ta ye kala
มันดีไอ้นะฮับบุกตาอุครุลิตังกจีวรีว่าใครฟังสาดเลยใช่ไหมอ่ะแต่อาจจะวิธี first ก็โชคที่ฮับตาคุยโชคในแต่ที่ตังกจีวมันสั่งสารไปก็ next ฮับตารามันจะได้ cover สาบามันใครใช่ไหมอ่ะพันิงได้ใครเนี่ยแต่มันดีตรงนั้นที่เอาองตังไอ้นี่ก็สมตังเลยฮับบุกเลยแต่จีวิธีอีชินาเดอริชิงฮอลลี่กับใครซาเสียยังกับใครอาบผมจีจีฮับบุกเลยก็แล้ว Tuesday ก็ได้น่ะไม่ใจลุงไงน่ะนับพังว่ายังแต่จูวิจินารีวิจิงโตเซจัดไม่ใจลุงเลี้ยงจูวิจิเรสาใครสาดเลยชินะก็แล้ว Wednesday นี่น่ะเลี้ยงน่าต่างกันก็ชงต่างเลยที่น่ะหุ่นแบบที่จัดสาใครสาดเลยชิวัคซีนกับใครเฮียก็แล้ว Thursday นี่น่ะวันต่างกันน่ะลุงต่างที่น่ะวันต่างวิกัมติฮอลลี่สาใครสาดเลยFriday นี่น่ะต่างเลยน่ะจูวิข้างในต่างบิงจิตาดะรักกับมีไปเลยก็สาระก็แต่นี่น่ะพงโยแบบที่จะสาใครสาดเลยก็แล้ว Saturday นี่น่ะ Greenland นี่น่ะจูข้างในต่างบิงจิน่ะ Greenland มีคำที่ฮอลเลยแล้วก็ Date 4 ทั้งวัน Sunday จีนี่น่ะเปรีตาใครสาดเลยก็สาระก็ชิน่ะแต่กันเทกสาระยังเปรีลำมิตากับใครบ้างชิน่ะอาจจะอริฮอนข้างงานอาจจะมีรีก็จงใจลุยสาวตั้มไซด์ Sunday มันนี่ก็คือรำรีว่าชิมริมบ่มสามนี่ใจแต่อีน่ะอาจจะ Sunday ที่ target สาระก็ Sunday ทั้งวันเนี่ยว่าคือรีว่าสุดยอดจูจะ target สาระก็ Sunday ที่ใครสานเนี่ยนะจะ Sunday นี่น่ะจริงจุดไอ้เรา next Sunday จีน่ะเปรีว่าใครบ้างก็สานเนี่ยชิน่ะแต่ต่างๆฮิริตาตะใครฮิริอีทุ่มนั่งงอดข้างไงว่าอารีมังรักกับมีโรคจินิ่มเลยไม่อารีรักกับไปเลยนั่นทุ่มนักกับไงก็รักกับมีไปเขาเฮียอาตมฮิรินั่นทุ่มมีโปรคิดว่าผู้ขังบ้าจีเรียกเขียน question ท่าเลยสักอย่างอีทุ่มนี่รังหันมีโรคจินเลยอีทุ่มนักกระทยก็จงใจอีตั้งคนเราเป็นเงี้ย question เลยก็รังหันว่านั่นทุ่มนักภาพมักตาเลยก็รังหันว่านั่นทุ่มนี่อีทุ่มนี่ไงตระจิกเลยจีรังมีโรคจินเลยอย่างสักอย่างแล้วก็อีทุ่มนั่นทุ่มนี่ clear สักชอบสักก็สามีไงก็จินเลย vaccine เนี่ยปุ่งเลยนั่นทุ่มมี misconception แต่ถ้ามิดซะได้เลยสักก็จีเรีย clear สามีชอบก็อีทุ่มสามีไงก็จินเลยจ้าตั้มจีเรียยังจีดีกับพรุ่งระดับขังนิ่มก็อีทุ่มนะเว้ยยังขณะทุ่มนะหาได้ chance มีได้ก็หาได้อิชินจีดีตาได้ก็หาได้นุ้ยนิ่งดีขี้ก็ vaccine วิหาได้ขี้ยังละsatisfy มาสักนาขี้ก็เลยละยังจีดีรังหันแล้วก็ clear รักษาคุยมีโรจินเลยแต่จีดีนั่น clear สักคุยได้กับก็จีก็ไม่ใหญ่นั่น clear มาสักตัวได้อีมากับก็จีก็อิชินขี้ก็น้ำพุตุกนะแล้วก็กับก็จิมนิ่มก็เขาถาได้ขี้ยัง opportunity จีก็เขาถาจีก็อีทุ่มนะหาได้กับข้างไงบิงเลยอาทุ่มมี doorstep เลยคุยว่าคำนี้ก็เลยจีมังมันนิ่งละหาได้ doubt เลยได้ใคร miss เลยได้ใครขี้ก็เลยจีก็จีเลยก็ clear รักษามีใครบ้างหาได้ opportunity คำนี้ก็สานเนี่ยได้ชินนะแกนจะตาเลยก็ขี้ก็สาสตะขังเนี่ยแต่จีสาไปก็ต่างวิกฐานบิงยังก็เลยอาจจะยุดบิงกับชินาลงบิงกับต่างวิกบัมบิงจินอะไรก็ยัง initiative คุยมีอะไรก็ฟังจีก็เห็นว่า medical มั่งแต่ผมสาระมันอะไร medical ว่าอาจจะขี้ก็ต่างมีกุจิริกับเทเรมินิงทุเดียงนุ่มเทสากันนุ่มนั่นคงฮอตมีเดนุ่มนั่นก็ห่างมีเดนิวทริสเปียสามีเลยยังนั่นคือคงในกับสดนาวกับชิมคูร์กับทุ่มนี่ร่างสักมีโรกับพุ่งระดับขังนิ่มโคกับรักก็จะ clear มั่งสักใครบ้างอาจจะรามีมันโรจิริอาจจะชิมนี่อาจจะขี้ห่างละมุงวัดรักไอ้น่ะได้vaccine ฮิดาจิได้จะบาดเจ็บนี่ไม่ปั๊มเลยยังอาจจะได้ก็อาจจะทุ่มนี่ร่างหันมีโรดับขังสารนี่ทุ่มนะแต่จีสักละกันเนี่ยพอได้เนี่ยสบายก็ฮิวอินิเชทีฟที่ยังไอ้ district administration น่ะคุยได้ยังไอ้ medical น่ะคุยได้ยังแต่ medical มั่งนี่มัน district administration น่ะ interest เลยละกันชาติสังสักตะใครเนี่ยจังจี opportunity คุยได้แต่ต่างวิกฐานน่ะบิงที่ก็บิงน่ะรักตัวมีโรดับจี pollution ไงนี่ใช่ไหมAlready vaccination here, even COVID test sat le la, the initial sat the clinic la. Then even tang chairman second to the tan of the test sam there are sat le, atu tan test sam atu ngi chili bomb ne la. Even our vaccination he ta bomb le la, tang tan are nan khang tha da, atu li clear mun ka sat pai. Ka tang tan ba vaccination ma ka ma la. Ma ka ba an la mi awareness mi mi la. Jenny we个朋友就是扛上的，是那个 for example 这个 crew 他那弄了，平常是个 get together 帮那个 meeting 我那个有一个 park 行我那个 vaccination drive 我就他们那是那个，这个因为那因那个东西是当 cover 啥的这个 crew 东 covid 这样，当我去把个 German 是从 SB 去把那个这个
secretary rom 一个 vaccination 不干的，这个一个他那个啥的印了，因为我们不个输入病他不个他的等比如说，现在这个他那边 first 这个他那个 knowledge 米个 drive 这个他这个他个是you know 你现在是situation ai da idum na first river kichi tha sa da yang malla kai na ki ka sa ko ho nai ka arui rui hi atam ba hi na ki ka sai da yang habuk sa sai ji kai nai ta ki ka sa ga idum tang church leaders bing ri so bom rai ki ka sa ga yang jimang ning sia so su bing ri ro so bom rai a ton da nang so mai ri ba khle gai khri yang ra ga ki ka sa ga convince sa da sai na khang jir mu shung ko chung ja ma ka pra ngai leaders bing ye idum so ko da ukuli leaders bing jaina so bom mai ga ki ka sa ga awareness ji kami ba mi gai nei ga kha thu mai na khang rai je jiri ara atam ka sang na gai ji re yang ju ai na isi na ba tha da isi ya da ngai ba mai ga isi ara ma third wave no ki ga ru no rarot pai si nei jai da habuk sa da habuk sa nei da ki sa ga raga kim na hada hida hi na hada first ki ga face ma nei next face tang gu bai re ji ga cover sorry fu zai je ga sorry fu zai him tham na ki sa ga ya je ba hada sa shon bai ga hada ari ru hada atam hi na hada ko to sei da ji re ya da yang ki na ki ga hu rot pai si na ji wi ning sang ai da di sin na ba hada habuk sa sei da habuk na he sa ga ke si meeting tha ba mai tang wei na ho de re ji vaccine ka ba ka naw mlei bai mrei or ida da infertile sang sa kishna mang ni meaning la mya naw le jo misconception attract le ka hi proven na lam nei lak ne evidence lam nei lak manai la ka expert ping na la hi mang rak manai ka social media le da idu me misconception la ka pau mu khom shung ka mang nei da hang hai e ba yang jaina arriva idu me society like sir gynecology with society idu me medical with society athumaina tangdala recommend sa ye official recommendation mararang la kala athumna vaccine ka pok atamoina la athumna hangba ba mai jatam ni va recommend salo mujim recommend masam ne kap thung lo ji mang mana ya ka jatam ni va kap pa ye ki ka matham ne hang ka ari you know recently va recommend sai even lactating mothers la and then pregnant being la kap pa ye ji government shong ina recommendation show kai ne government recommendation shock ta khai evidence based la shock ta khai ne laga hi ka pai the infertile sa way or you know futurely fertility affect lai je khi la evidence ma lai ne jaina da ya really la hangai ha da social media li pau ka zat ka tong ga je khamshung maning manai tha da evidence ka la da doubt la ya ga da expert ping ni consult sa la ga da pau khamshung ji li ha da you know mishung khoi la ga ji pa ji shu chen sangai da verify sa mi ngai ju bong ai na ba arava kaprau gi ji ha da recommend sa sare ara like even lactating mother we wang la yang na an shiman da khlai bing wang la or now wai da khlai bing wang la the recommend sa government which sai na yang la kai thum na pawa ka zat da khlai ba hi na ka pa ya ka we know after 2 years or within 2 years 3 years it chiao re ji we pau hi la zat da la yang hili ki ka khamshung lai lak na hi baseless sa da misinformation social media li ka zat manai jaina hili la thada ifna scientist ka da we got sa la ga thada la aming la got sa la ga chat la kai thumna thada phak hang adam ni the controversy sala ka ya personality sir nei thumna jaina thada yarui ping ni ma pung bang sa ngai manai jaina government ha recommend sa da klai thada ping ji shurung sak ngai or any time doubt lai la ri shi dia yo na hangai ra yang atam fix sa mi gai sim sho chili hada khunaw la ithum ram naw la ithum you know anyone individual na doubts klai ji ra la ga clarify raks individual level line la confusion lai fa ka hada clarify ra sang sak ngai ka hada zat da klai fertility issue and then itum theory ju issue hi va hada itum side chong ai na hi va base ma lai na evidence ma lai na ji hada tharla kan clarify sa mi ngai are we question vaccine hi safe sala ga la hi khangchon kana lag la ka chu question ba hi mai mushungai itum we thada pau kachung kha ba khamshung na zatau ga da yari na khanghan hi la khamshunga khane vaccine hi safe sala mai sai kyuwang he government na he itum we program universal ari hi covid vaccination campaign kasa ta mi tharan just government na mut thada mu shok kasa launch kasa nim ne hi itum na safe side re ji tharan government na launch kasa ne itum na trials kuchung kasa laga itum we face kuchung hale ji sa laga okay hi phai gi ju mai na launch kasa ne ari hi itum na ethical human ethics we ping la changsare hi kasa tam tharan yang
itumna just government na company na thada ai phai ne ta samning ne itumaru on human rights la panglain le ye human rights ping la youngster la ethical community committees la atumna kutong pasai hi da sa tharan jen safe sai jen ka sane khakni ba phagam phagle phai itumna studies ka sa hi tharan ka phag chung le ina hi studies yim waranga thada hangauge ka thada vaccine hina phai gi jikle itumna vaccine gi ji hi itumui phasali antibodies change hi ka zat ka chung ka khra tharan itumui phasai ne antibodies shoke ar ka shoki tharan ka zat razil ka shok tharan mrakliwa phasakai kai hina ma phungrar ma da mu yurer la mirin shman khai le itumui arui vaccine ka kap hi wi na khigle ga itumui phasali ka zat ka jangkhat jina mrazir rang la ka vaccine jina ka kap wi wangai na itumui phasali antibodies ji train sa khami itumui antibodies immune system hi panggang sak laga itumui ka jangkhat ka zat raz mrazir rang la ga itumui phasawi shibai li training ni khai ka thane jen hi rak zi tharan itumning chonre itumna example itumui awo aya tam tharan or awayim sala jingum makuthumra jose hu mangali hanshirai or thei kho chicken pox hitau outbreak hi chokshon ne kar yang walo paksadam le lin ne khiwang hi measles virus khle makhle wi wang maning mane leye khiwang hi vaccine wi pangshap ne vaccine hi nang chon lak ta le hi proof a ne vaccine wi wat kasa ajui itumui covid vaccine wi maram hili hangka itumui vaccine kap khaya hi covid na infection re ge chance si tyo maye jin malem ni jin ne tyo maye khakni pa na lei salala kaza thing ha pai maye hospital li itumna ari covid thai le re itumui first aja gumui liwa ai khagazam ning laga symptoms ma le laga kaji kara chi gumui ba hi itumui tangkhul nga le lila chungka milin shmanar ko itumui asymptomatic symptomatic sa sala mild cases moderate severe delay itumna nga ha shi khamai ventilator li kazang ICU li kazang hi covid vaccination ka phaya kha paksa da mazang ne ji hi na proof a hi studies le itumwe medical colleges CMC Vellore len tang da ka sa itumwe countries state kai bina immunize tada large scale immunization campaign sa laga jat khai hi thawi studies kchung hale hi pa hi wa ari hi kchung ma hangai ne sa salala itumna tada clever le na tumna la WhatsApp mangai na matangai la hi thai kha wa hi ka thakhle the one step ngalang da mashi sangai la one step further khoi laga hi chang khat kam chang hat leang fake kam fake leang ji check samilo fake sa ga okay discard samyolo okay thaga na tumna gtiu ga lai them khamai na tumna research tha khamai the phapta mi sa ga please research sa hai bing la kha pa mi lo scientific research itum ara internet age ne kutong le sare yang thada vaccine we proof ka sa we studies tap na google li phai ka kutong sam phang re da yang jena ara ina vaccine kap khai kiwi ka pha hi in aje vaccine ka bai le ya kham lang da phai re ma ji bai ne aje thumna covid vaccination campaign ko how for ki tharan ina aje ka bai re akham lang di effective sa for re da ma khwing sakai ne itum studies le hi dose khani ku ye khare kala ara ithumwe tada gap pa hi after 84 days ke jine 3 months ya studies bina ga thakle jiga effective ka sa most effective after 2 weeks after the second dose ji jena ithumna ai tada ka tadmar jang hai ba kap khinaure da mangrang sakai ne na dose aga kap ko khoi khani kap ko khoi hu atam je yang laga ne hi dose khani ka bai ka no wanga phamai ko ga ji he hangai jena ka thagwa lung ni ra kap khwing sakai vaccination ka priya or vaccination that term you use going right now vaccination ka priya tam ka that mind was not guy what's a university what's a mind was not guy that vaccination ka the ka sa phumi ka sa jin da ji a ka zat le go then the vaccine ka la tra kam ne
Okay. Nên vaccine cáp cơ chỉ bị thả rơi cái gì Okay. Every question je vaccine kap la ka za phung risk ka za ki jin da ka ji ya khayang. Je na every na thang hang khai thala vaccine kap khai ping hile ventilator li jang gi je ICU li gi jang gi chances si tyong i khare gi jine. Ka la ka thi ka sar ga shoke vaccine kap khai ping li vaccine kap khai je ga in every hang le completely vaccinated ki ji ko dose khani ko khoyang. He completely vaccinated ekhawa the chances of going into ICU or the chances of putting in an intubation ya ventilation hi thai li changi hi chances tyo la ge jine achui covid hi le ventilator intubate sai re je ga ba ring shock hi sakla ke thang le ho jena ithum na zu sala la ma zum re ge je 100% khang nim ne khe zu sala lang ha pai khoi ka za da kha i wi wang no wi le already phasa no shi pai hin na ke wa train sai sai ga ba ling hak pai khoi le ke ju wang na vaccine hi thada ithum wi wang chon la ge ju wang na ithum na hi wow shop ne aje lira khai issue we chief medical officer sir Dr. Kapangring ala ka pai re ala fully vaccinated ne ma'am you ting la fully vaccinated ne he ping la fully ithum ila fully vaccinated ne jena hi ba mili lan in khomong tha ba maling sakai ne ari we vaccine safe sara kra da khang han ja Dr. Parmila naram dhara kai na thik hang me re kha ina ka ki ka mathara kai na phapta sa kan ya ri ri ya India re ari ka thar introduce ka sai sakshun go kwang je India we low history sa shunai vaccine hi na UK ri trial sa ra ga ya safe sai dang ga Indian population ni trial ma sa ra ngai dang da mara paim go juaina mai Sputnik ra hi river relaxation le ai sa ye ju ji ka hi Covishield ra ka zanga tam hi river ji relaxation ma le sa tu da UK ri mathara kai na ki ka sai re UK we ari go hi yang ai na UK ri trial studies le ai ri sa ga Indian population in masa by me the bridging study yang khangja bridging study sample size ketina ko teo mai raga bridging studies ha raga GUG safe side re jaina Indian population introduce ka sana ji masa ka masa by me India re hu vaccine first khra atam hiri ya jaina vaccine ni safe sara ka dakhi ka sana to chimang maning ra vaccine hi itum na yeng raga Indian ri raga ari we kap kji da yang yen dang da ki ka sar ga hang ai no thum na ka kap 30 minutes ka kap atam jiri yang itum na hang bam mai vaccine we mild side effects laser bum mai vaccine ka kap te yang antibodies show gu jai da khurur pa ye pasa chot pa ye akui ka zar pa ye na weakness da le sar pa ye yang kai khari wa kitina ki sa ga mo khamro shok pa ye yang ka chitha ji yeng ra ga ka tha khre gi ji kheng mi ro da yang mar nai ka itum ni ra yeng bam 30 minutes ka shok jiri le ka itumna treat sami papam ya ka ukhulim shok ka ngo 30 minutes jiri yo ka mai shimru ong ra ko khurda je ka jong jai ba shok tre ye ka itumna ra ka hang nei jira vaccine side effects 3 days mi hen mrai ya na 3 days hen greu da henai re je ka itum doctors or even hospital la ra ya consult ra sami ro da hang nei ji jang ya ta ji isi we ukhul liva achira shung da meet thing tha dak se ka pal dei she first dose ya ta ju jire mi thar ma ka shung rang ai cha da ke sa ja da cha da khra bing je ku jung jai wa other infection na sa sa pai most of them ya typhoid no je sa meri shok bing je na malaria sa mai covid ra ka sa sai kai khari wa ki ka sa ra kyang ju ji ri kheng ji ya jen ha da idum na kheng ada mi aru ru yan yeng ga ra da in hang ngai ba safe sai da khang ji da ya khang ji ga life threatening ki ga mu theram ji na dang da ki sa ra kya jen ha da ki ga lei ga ra idum kiga issue hospital district hospital mangning na quit private and na tie up sa khai nei any vaccine related any rai je ka jumna hang mi ro ki sai dia treat samya sa ro haimya sa ro itum na hang mi ro itum na rai ngro de ki sar kya hang mi sar khai nei mai safety concerns le sar phung ji dang nim na ara itum studies je wa mi ada lagak sa ga ra jina mang ga ar hi lag ma ka thara crore thara ri wa ka bu ya ore ya je na ka tha ga ji je wa le sar phung ri tum ki ka sa ra ga ka itum na hang wa ji da da sa sai da ju khang ji ba je na ki gam sang sa gam ni khang ji ga ha da safeguard ji re yang sang mi sai re ji de yang ki ga sa ga ra hang ro i thum re ji hang ra ga na any hospital le wa ga ra i thum na raing mi ra ji ya ja da ya ru ri ji hang ga ji drang na da ning ji ta na lum gai wang de yang i thum na ri yeng mi khai ki sai de yang en ji hang ai ye khang dai are we antibodies being here shok da mi bing na khang ai vaccine kap kra
ra ka zara ma kap khar ka za pa pam ra aina khi khangdai khi lei khra ki cha studies adi sure da atum na khang wa vaccine dose akhamang hi ra ka pai ka nari protection to some extent some poka we yang 50% chi ga ma ka sa ra pai ka to some extent yang atum 40 to 46 ka sam bang dang kai ka wa jiri hen khamai ra hang ka da average hang sa se jimang maning ra na his dosa ka ba ji ka na hi 50% chi ga wa oxygen maning jang mai je yang 50% ning jang sa ra pai ka 50% maning jang mai je ka la jimang ji maning ra vaccine ka ka pui kan kana ka wa na hi nu yai na covid ngay áo của shop chỉ đấy á, nên spread cái sao chứ, chén đằng đó suy đại vậy, chén là vaccine cái pin đâu vàng mang mà nín là nó chỉ xem curi vàng, or nó là mùi vàng anh đằng đó cần khana cái này vàng chỉ có, nên là cái bài đấy chỉ có nuôi nó cái shop chỉ suy đại đó, spread chỉ suy đại đấy á, thà đó ở đây cái giá thì là suy đại cái gì này, cái sao cái,แต่จี dose อ่ะmang cái hàng đó cái gì đó, dose cái này cái bài cái sao đóจีquýt hắn cái số liệu của cái sao cái mày 이tum나 mainly 기가 한 가이 봐봐 백신 아직가 빠이래 지금 나 아카마 protection 선방랑 아우지님 고 doctor 범라는 항아이래 antibody 샘프이디야 제네 antibodies 그 샘해봐 아담장 봉에 at least 2 weeks 그 와장 봉에 이제 양식 이tum 파사나 그 샘이야 제나다 백신 가 빠이르다 닝다고 가이나 뭐 자자이 닝 셔르사이 그 백신 가 빠이르 지금 노 간간하지 빙제 제발 레고 기사르게 그러가 는 합다 근이식 가이르가 기가 사이 지금 너리 kan khana kuch ya da samang of right issue khur we he covid ka zak chong shok de le ya hu dam hile medical vasila covid chung how ga da test sa ga za contact tracing sa ga za screening sa ga bom he ka chong chot la khai ya kala ya ri bing na la covid we lockdown ma sang lo ga ji we daga distance ha lo ga ji jiwang ga chot ga chong sa mangai re kala ari lok covid we atam hili itumna screening sak zatruno contact tracing sak zatruno jili mi tang kai khanala support lam thalak aina mi e atumna la ngachone kha mi kai khanawa ili covid muk zalga dandiena sami ga zatimring phamne jil ga chung hange kha hi nali ga zawe da sage jimnim kha itum community ba hi covid we na kan bai hwai da phashok laga isolate samaman laga issue itum hi ukhuli covid thi kupsang khwai sa sei da sag jan ne ari mass screening ya ara club haila ga na hotspot ari example li sepet tang kham phasom violent hiping li sal ga kuchunga positive kuchunga shok sam magere the ji phai itum screen sa khul isolate sa khai ji itum community wang wa phai ka jili mi ping na kuchunga sam magere ka na thumna cooperation mi laga sa ng sak khai wang ning shi kala ayala ajon hang la sai greenland along tang re athum hili la sai re ka khre la ma shok la pulung ne kala aya mass screening le har jaga na jili la 0 nil report ho gya the jene itumne jene thai bai gi ba hotspot he khre li sepet we na hotspot we na shok de le a tha ga le phulung gi ji agu ba chi ba jili jat le phulung gi ji ina itum pha ta ya aya we thum tang sa ji le 0 shok gi ji ba atum we na ba khre li la ku chung gam ma shok ram ne jene itum ne hi we na thai bai gi ji ba apam covid week agu hi apam jili gapam leite leg ji hi thai ku ye ya ka ara screen of sasera re shi hotspot wa sasera re mass screening sai re ara hi phan hai re phasho kai re yang isolation li ba hai re ara hi itum ne hi ta da sashon me ji pai mne ya hi na kupsang gi jimne mning ne covid hi ya jena ara ba hi sa khai u dil ara kup ngasagaw se itum hi lockdown jo thai re itum mask sang jo thai re kala social distancing sa lo gi ji penere sanere ji ara the last option here vaccination here himang tai dele jena ara isina medical team basina vaccination drive is haure khuli tang li walga sare jili mi to ang na cooperation milo kala na thumi phapmak ta jila ari rang han ga itum na tang li khwa ji tran to ang na ra la rang han ga na thumi taw jil clear sa milo kala khangjam jila to ang ga ra thar khui la ga
ara vaccine ba hi kap house kap mama laga to kap ku jin itum free covid hi mi choi lak le itum hi apom hi li gup ka sang ji la dam ra sare ji mani nga ka itum hi ta da wa shong mi ri ni ta da chon free jin na ya ri li hang hai ni ji ba vaccine kap mi lo kap house laga covid thi wi ko thi na itum la gup sang khwai sa se apam khang de li lockdown thu shok ma ne re mask mu sang rok tu re kiwang vaccination ko tong ga sai laga example Israel ga thai atum pura ko tong khu shokai re kiwang vaccination fully cover cha kai na atum ara covid free sai re atum rimphalagen octi boga re ara US ka thali la kala India state khang de li la lockdown khu shok bai re ya khu shok bogai re jen itum la ara atum hitran isi medical na free na government na free na vaccination drive sa da khle hili thalage na kicha phak ta huji le laga rakap mister laga itum we covid we rai rai hi kupsang sak hause gi hi thada hangai Ukrul we COVID care center hi achakum 2020 we June 23 le hopo khai ne juai na achu rashung da cumulative hi 783 patients ka khai ne but second wave we hili issue we hili 389 issue we transit hostel hili hai da kline so achu ain dang da 17 patients laye so far now 33 children admit sai hi we hili ishina athomai covid vaccination we status ji yang laga only 40 persons mangji first or second dose ji immunize sa khai ne issue we hili very mild to mild cases hayogi da gajung gajarna patient most of them athom complaints tada mild fever cough mild diarrhea laye but unluckily for some patients athom hi 74 ne cumulative refer sa khai ishina Jenimsli and district hospital le athom hi comorbid conditions lay how diabetes katha comorbid conditions lay the athom li refer sai some made it some couldn't make it ari hili ina hangkhangai na itumi covid vaccination hi itumi sai corona mukhi kotong na mukhi rang lakain dang da issue we present scenario situation hi da continue sawa ra gi jiwa hangai itumna covid vaccination ka khuili khangachi conspiracy theory kachunga la shaye athang itumi panelist gai khina la hangai re jaina ka shabain dangda itumna covid vaccine ka khui hui kdeu ga miles side effects le sala bai ka kap atam le within 1 or 2 days sili but chui advantage china vaccination ka khui wi advantage china kana mai far out we sai jang chida hangai itum sai ko ru vaccine ka shabain dangda khuisar se itum we family runo ramnau runo sai ko ru khuyai kha within the passage of time herd immunity la we develop saura and life will be back to normal even though we'll have to cope up with COVID-19 for some time.